Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usi mai al whaafonga. Ua toe fo'i nei fai pule to atolo le HRPP e toe fai mai ala tau palo talaiti. Mo fale ata wha o ale vena si umu ya tu ana sii ma le tu malo va au fono ti le sunga mau si osi pue mai. Ile umane ai o sa alo pulenga ma feutana inga ile va o loia ma fai pule. Ai o wha masino ile so o malili ai fai pule o ta ua ilunga e toe fo'i e fai mai ala tau palo talaiti. O le tu malo fale ata wha pe a fai e toi fo i mailo na fai pule. Le sunga ale vena ale u wha o popo i le si fai pule le vang wha upwhai. Ale malo po le fas. E le tau mato le mana o lava le na fuai. O na savali ese fai pule ia mai le HRPP na wa fai na la tua ia ta tau. I le tu la fono na wha vai le HRPP. O le a wha se umalava i le fas peitai. O ta ue fai pule si umu ma va au fono ti se Italia se tala a o la itu malo. Ai o se fa tal noanga lea mai le fam sinonga il tai o ana leila ma le sunga a Vili tui matala. Tai se tu malo fale ta mfa ya o polisia foi mamea se amania tu mei ngata sa wa te lo famia tu langa ile mo ta ko na palo. I have already declared and I asked my constituency and my electorate to let me run under fast. I want to serve our people, serve our government of the day. Wani si penga palota ia kasi tu malo na al penga palota le titile ya kita tanene tu malo na ia tu maya u se to ina ta tu malo indalo bana pa upai ole pa tu kuo le so samo kasi il penga palota le titile na ia man me tele ro pa so samo me tele na pipilinga ta tu malo e mo lo fa kai lo kumalo ya ko fa fo mai le để uống phải uống, yên pha mồi mồi, ya, cả phổi mấy, cả có cái loại cái mà sẽ số, để xin nghĩa về là có pha, sa mấy xí đi, có phê sẽ bạc đi, có là hoàng lại giấy, ya, có xin phía sau ngầu ngầu chỉ có cái gì, người sau lúc quay ông bà cũng phải ông bà phá xin được, phá đéo ông cũng phải làm, cái của này, cái gì phía mà được bên này, đây là yên pha mồi mồi, cái xí đi này, các con cũng malo. O fea me agua kaya te ku kasi lo que al faz te ku alu le chapipi ga ko silfia ya me la vai lo ko fingalo me fo ngai ga yai da o ngai fa ka ko fa palo ai fa ke le malo ka pua ma ko foi besiri ko fa ma le moya le ko foi se fa ku tanga se fina ngalo o le kumalo ya o sa yo fa me po fea o le a fa wa ye pe ma ko ke ko ku po kas pe ma ko ke anga i se si ba al fa mo ngi yas sa mo ma la ta poinga ya pa pe fo il mo ku a pa oi ta ko kuila mo sa mo lo he pa au ya ku no mau ya lewa mo mai le fa mo ngi yas yo le la ma ko ko anga dia singia ko far ma ko malo ele usa no ata usa fa kule ni ya and I'll be back Peta il tatu fatal noanga male ofisa palota ina ua fasilingia ile so watali ai la to se polo ingatu le ofisa le fonga fetalai o anga lava ia matu masani ai ile fainga se palota ai o sa no le fionga le fonga fetalai o le mauta papali ili ota e umaspau ina ua tatu fasilingia ile taimi o lea fa moe o le palo tala ititi e se fulu aso e wha salala wai a matatu i le so wha salalonga ai o le aso lua iwa o le maasina nei e ave ai le polo inga le fonga whetala i le ofiso komsina o whai ngā palota e tā pena i le palo tala ititi ai tu malo. Sauno fo i pali o le whai o palo tala iti ai tu malo ia o le whai talia lavale na ai tu malo. Mai ngā ruenga whaavai taimi o lau i ai whānau a Samoa i Australia. Ngā lulue whaatasia i mawhana wa isi moto le Pasifika ia whiai Papua New Guinea o Fiti tu Valu Matonga. Wa tusa mo le whaasafulu wafe a li imtamaita ia tu le Pasifika o lo ngā lulue nei lalo por kalame whaavai taimi Australia. Ele ngata ina siiti ai tamau aingo Australia. Ai o le tō sina atu i ai u tangata atu motu ono tutongi matupe maua e siiti ai foi
tamau ainga wa tumotu pei o Samoa. Pei tai o le vaya so nei le o moli mawina mai ai. Le tasi o company tele wo latu sawa ina whanau whaingaruinga nei. Ma ua o iai le AWU po le Australia Workers Union. Le union tangata whaingaruinga Australia. Le tatu whaatal noanga ma le ofisa leo le union tangata whaingaruinga Australia. Sau noal tuma itai Samoa ngalue ai lieta sau ilu matangen. E le whaapito le wa ai ale AWU i se atumotu. Pei tai o le whaanonoanga. O lo o awhia ai ma whanau whaingaruinga atu i Samoa. O whaafita uli pei o le ai o ni ngaruinga. Le aini tutongi tau sue ni mea ai o awhia ngai le tau. Ai o le whaamata ue toe whaafo i o latu o tunu. Ai le aini tupe. E pei o na lipotia ai le aso. Le a awhia ai o se kulupu atu i Papua New Guinea. E tato whaatanoanga ma le sui o le AWU. O le la sanga lea wa ai iai. Ie tapu nia le company lea. Ona o le whaasoli tu la fona o no latu. Whai o tangata whaingaruinga atu le Pasifika. Ai o lana whautuanga pulenga o lo la uatua tangata whaingaruinga whaavai taimia Samoa i Australia. Ia tautua nā company wa le anga o latu ingoa. Ona o le sawa ina o whanau o le Pasifika e tau mamao ai. A walto e avatua i ain tangata whaingaruinga. Sau no le so upu al AWU Mrs. Duggan. O lo o upu e atu motu o le Pasifika le malo si anga. I lea vaenga o le tamau ainga o Australia. Pe a whai tutu whaatasi. Ma whina ue whaasao whaale tonu ia e whaatau ma oiai. E company whaatoanga Australia tangata atu motu i ngāruenga. O moli mau fo i le Australia Workers Union. O lesi whaale tonu. E le o mawhai o na sila fia e taitai o le malo Samoa whaale tonu o ngāruenga. Ana tama whanau i Australia. Talu na malanga atu le singa le fionga le palemia. Fia me Naomi mata afa. Ai ave asiasi i whaatoanga o lo le leio lato li poti. Ai sa te tau na whaau o le singa le taitai o Samoa. I whaatoanga o lo li poti ane ai sa wanga i whanau whaingaruenga le Pasifika. O lo o iei fo i ma whanau o Samoa. E pei o na li potia. E le ofiso le Union tangata whaingaruenga o Australia. O le isi whaamanianga lea na whinau mai ai Union tangata whaingaruenga Australia le AWU. O le si itia lea o tutongi o tangata whaingaruenga nei lea ua atofa. Ma whaamau niel malo Australia o le a whaatau nu ultausanga fau. O se isi vaenga o tātou li potil nei me Australia i tala o iluma. Inisi o tala, o le aave o tala anga o loa o whaingoa o le nofo tane al SVSG. Na tōsi nai le pule sili o le company po le business e le Tasi Market mai New Zealand. I le official top manga e whaatau sono whaoso o loa nga osi i Samoa. Peitai. O inana whaamani ai e le fionga to le afua le tua o tupa ila vea. E le na anitala e tawane ai lea o lo o aave atu tautia o sawanga SS i Samoa. Ina waya moli mawina. Whanau mai lava i le pepe o le sifuluvalu tausanga. O isi o tamaiti o tuklafo ina. O le mana na o iai o latou ainga. E au fi ai ma whanau e iai mana o ngā whaapito e lata i selau. Sa iai le Campers of Hope i le taimi nā siasi atu ai iai. Ilana tala i lungo whamtala ngā loa i al SVSG e le iai sona manatu. E iai ni o ngā whaapea o le whaafita uli tau sāwanga i Samoa. Na mawalona taimi e mafutai i whanau ma whaamalosi atu fo i iai a lofa leisi pei o se uso tua whawhine ma tua ngane. Ma mana tua e alofa tele le atua ia i la tau. Tau no fo ito le fo leo langa le nei mal tātou whai ngā malanga. Wa ve ai tangata tātou te wheilo i atu i ai mau tātou au ainga tu salava pe le so toto. O le tele o whanau le ana mafuta i ai le whai pisanisi. O i la tau na fia i sa wanga. Ai maise i to tonu lava o ainga. Ai o tala nole prestene sili niuli na jang o le to manga. O le lango mai lava o la tau whapaanga pe o le UNICEF Pacific, le Samoa Chanda Partnership Program, le UNDP Spotlight Initiative, o au lotu o nuu, ai maise o pisinisi le atu nuu. Ua mawhai ai o na whaawau pea le au nanga. Mai a whaaftai ai le ase singa to le afoa ave ai fo ia ma moli mau tu o le to manga o lou ainga. Mai ta longa ufa atue Don o belonge le koki i si inga ua mea mamafa. I intia, ina ua manu malo i le pine auro le vaenga o ali i se lau ma le lua kg i ta longa malo tau pulenga. Ma si i sili ai o pelonge, i le li intia ya Sing Hakaran, ma le tama Australia, ya Leon Wallace Smith. O le si malele a Samoa na malo ai i se lau fituiva kg,
Lua se lau male fitu le clean and jerk a ope longe ma le koki ai I si I mamafa o malo le tau pulenga malo le Oceania o le vaenga se lau male lua KG. Le Samoa Entertainment TV mai pia. Tato toi whailoa I le aswa tai au le alofa o le atua, soifua.